Спортну юмурлашып ябышаган журасы хас кайдада 1719 Англияда кабыл этилген. Каспу кайдада юмурлашып ябышууну тууган жылы хас күйде 1892 жылдан башала. Шо ел айтылган белгили спортчулар, боксерлар Салеван ва Карбетти билан бирге өчөшүп өткөрүлгөн. Спортну бокс, юмурлашып ябышуу, күн тубуш ябышууларыны эң жакшы вакиллери каркарасына, колларына неде бетине яклау кийим киймейли, ялан коллары билан рингте өзлеринин күчүн сынама чыгалар ва үстүлүккө жетишкенче ябышууну узаталар. Бүгүн спортну Каспу кайдада юмурлашып ябышуу бокс журасы айтылган. Караучуларны айрыча терүүн тартаган, иштахын келтирген ябышуулан бири. Бу ябышуу билан машгул болаганлар, ону сүйгөнлөр, янын тутаганлар, ушатаганлар күн сайын арта. Спортну бу журасы билан машгул Дагыстандык кочаплар арасында Яксайлы Комукулан Мажит Бектемиров айрыча көрмөклөр тута. Мажит Яксайда чыккан Юсуп ва Майя Бектемировларны ахлүсүнне Манчкала шаарда Ахлүде экинчи гитчиси уланы болуп тууган. Мажит Манчкаладагы 37 номерлі мактапта билим ала ва ондан соң өр окуу жакка Дагыстан Патшалык педагогика университетине физкультура факультетине окуун узатып, өр билимге эс бола. Булар өзөр Яксайлар. Атасы, анасы Яксайдан чыккан. Белгили тухум. Яңыз Яксайда туул, яңыз Хасаерт районуна туул. Саулай Дагыстанна да белгили тухум. Булан улу атасы Абдуламит деп барды. Яхшы дүйнөдө болгур. Бу саатта да onu келпети көз алды мына. Мага бир нече кездер onu жол мага түшкөн. О Яксайдан чыккан Яксайлар дагы бир да улуу тухум бар, Дыдымлар деп айтып тухум бар. Шо Дыдымлага келген заманда Алим Паша мисине, о жагына келген заманда Хасаертта. Шонда мен биринчилей көрдүм Абдуламитни. Оны улан лакыр мен жашыдым. О менден улуу тек булар итеген лакырына сөзүнө тыңлап, карап, мен бек суккан адам мен бу кишиге. Абдуламитке. Бу просто юртта жашаган юртлуу адам түгүлдү. Бу Абдуламит бек булай пахмула адам. Агач устады. O zamanla o özünü kolundan etegen divallar, o özünü kolundan etegen şanjallar, başka türlü zatlar bu saatte de şunu ocağına karasağız, şu Yusuf'nu ocağına karasağız, şunu bulmaya gerek etken zatları. Bir de ben ocağımdağı ahlim unutup bitmeyi, bu kiçi zamanımda değil. Bu Abdülhamid bir faner tahtadan bir üyetip gelgeni edi. Savgatga üyetip keltirgeni edi. Komşudağı barda kız yaşlar barda жылып, barda şonun aylanasında ulu bujurulup oynaydık de, şu etken şu üye suqlanıp oynaydık de. Ulu anası Abidat bulanı, o atası Abdülhamid, bu Abidat. Şolay ahüllerden çıkkan Yusuf, atası, Maya anası, Bularda bir neçe ağaneler vardı. Birileri geçingen, birileri aile savgalları. Bular da belgili ulalar. Belgili ocak. Мажит Бектемировну школа чагынан башлап спортка хасиретлиги хис этиле. 1997 жылдан башлап өзүнө 10 жыл. Агасы Арсланга 12 жыл болаганда Манчкаладагы Возрождение Яңыртуу деген спорт клубта спортну ушу санда журасынан Россияны атказынган тренери Баудин Чаптиевни алдына алма башлаганлар ва ушу сандадан дүйнөнүн чемпиону деген атка эс болуп көрмөклүү натыйжаларга жетишме бажарганлар. Мажитке бабады 10 жыл, Арсланга бабады 12 жыл. Şu zamandan beri yürüyüşler. Bir trenirovkаны да оймай, әрі ұшаға тұрып барады. Тренировкаға. Соревнования бывает у Шағалва, как Москва, допустим. Не білем, мен Ростов кетемсе, Баудин барамса, мен очень спокойным одын барайын. Автобуспен барсын, поездбен барсын, самолетпен барса да. Мен спокойно үйдедім, Баудин барамса. Значит, переживать это назад yok. Пришли оба в зал, мне было 12 лет, ему 10 лет.
И как вот первый наш тренер Чаптиев Багаудин, как начали у него заниматься, и последний он остается нашим тренером. Бұлан екісіне айырып айтмаға Мажит'ді Арсланды. Бұлан бірінен артық бұланы хүнерлері. Әлі қарайық Мажит. Бұл тренер бұлан екісінде бір болған. Чаптиев Багаудин. Багаудин тренер баттен башлап уақытысында. Мажит 12 yıldan başlayan uşu sanda olan zanimat etmeye. Мажит пятикратный чемпион России по ушу sanda. Biz başka sportsmenlerini göz alan zamanlar 5 gerim olan, 3 gerim olan biz her zaman eskiyiz. Biz özünün adamlarımızın tapmaya kalabız, görmeye kalabız. Gözden geçeri kalar. Yani 5 kere çempiyonu olan Rusya'nın uşu sandadan. Чемпион Европы по ушу санда. Чемпион мира по боям без правил. Мажит. США обладатель чемпионского пояса по версии по профессиональному боксу. Мастер спорта. Әлі мұны ағасы, әлі қарасаң мұндан астыл оның хүнерлері. Арслан. 12 yıldan заниматься etmeye başlagan. Тренері Багаудин Чаптиев. Шестикратный чемпион России по ушу санда. Трехкратный чемпион Европы по ушу санда. Чемпион мира по ушу санда. Чемпион мира по боям без правил. Заслуженный мастер спорта. Дағы не айтмаға боласың. Bir ожақтан шулай екі улан шығабыса. O yalnız o atasının, anasının, kardeşinin, dostunun, kavminin öktemligi değil. Саулай республикабызны. Даже республиканы тут уже Россияны öktemligi. А bizim milletke onu bahası yok. Bahası yok öktemlik bizge. Мажит başlagan заниматься etmege bir 10 yıl boladı mı, 11 yıl boladı mı, şolay başladı заниматься etip залга geldi, bizge gitçi yaşlar edi залга. Заниматься etegen nokta görünüyor şu целенаправленно как занимался. Ағасы да Арслан бірінші заниматься етеді олар. Соң олар чисто по ушу санда шығады ябышмады олар. Сандада да заниматься етеген жоқ. Көбісі акцент салады қолдарынан ару ішлейді. И шо тренерлер затларда көріп, соревнованияларда и приложение еткен еді оға боксқа шықмаған. Аға ине Арслан ва Мажит өзүнүн улуулардан, мисал үчүн өзүнүн тренери ушу сандадан Россияны атказган тренери Багаудин Чаптиевни, белгили Дагыстанлы юмуртлашып ябышуучуларны ва өзге спортсмендердин үстүлүктөрүнүн кубана. Олага тең болма, олардан үлгү алма каст кыла. Выступали по разным видам, рукопашки, панкратион. Занимались просто как бы школа наша. Изначально с детства Ушсанда, и как бы она дало нам полностью развитие выступать в других видах спорта. Разных. И без правил, там, панкратион, и вот что увидела моего младшего брата, она профессиональный бокс. Оқымада оқойдылар, в основном şu спортқа яушып тұрдылар. Оқуына да қарайды, успевали оны да. Biz oram yaқты біз аз боксын оғаны салғанық школа. Тренировки заманы yoğdu oramda şaltay etmeye. Onun için көп sağ деймін Багаудинге, şu an тренеріне. Geçi zamanından şu an yürüydü, bir trenirovkasını пропускать etmedi şu an. Geçi zamanı korkadı. Bu baba turup уважение oldu da Багаудинге. Şu atası yemek yürütüp durdu şu anı. Çok razı olsun. Geçinden beri şu boksқа uç sandadan başlayan yürümeye gözüm önüne ösken. Başlaydı trenirovkаны Багаудин Чаптиев'de uç sandadan başlaydı. Son akcent verdi boksқа. Geçiden beri uç sanda ayağına zatına yavuşamsa da akcent verdi boksқа o. Her zaman Tyson uzaklığa karay turup soyut ediyor şu an. Son öse turup bayağı oğullarda ösken şu sandadan Rusya'nı da algan o, Avrupa'nı da algan, Pakistan mirini de algan o. Вообще Rusya'da, Dağıstan'ın içinde de bokstan yavuşmagan. Şu sandada yavuşa turup kolları ağrıyordu.
Şuna үйün içine girse de barzatga Тайсонга карайды. Тайсонга шуну кумир да, Тайсон кумири болгон. И тренировкада тренировкада только Тайсон. Şu движениялары, затлары барзат Тайсонда. Баары ябышы голларынан. Шуна көрүп, просто проверить эткен. Чакырып муну көргөн адамдар ona пробой болгону Питерде. Пробой болуп да. И голларын көрүп, адамдар уже аңдайган бокста чакырган муну проверить этмeye. Проверить эткенде караган профессиональный боксер болгон осу. Биринчи чыккан профессиональный боксер. 5 раунда, 7 раунда сөйлешкен болгон, на 7 раунда, 5 раунда бул уже эткен да, ну выиграл. Там на чужого нокдаун, по-моему, без эткен, что 3 жыл алдады. Шондан кетти да, Америкага уже көрүп. Меджид и Арслан, вот почему двоих вместе связываю, потому что они вместе пришли, между ними 2 года разница, и где-то 11 лет было Меджиду и лет 13 было Арслану, когда они пришли, ныне этот ЦОП, там тогда был наш зал, тренировал Чаптиев Багаудин, заслуженный тренер России, который родом с Хасавютовского района, села Аксай. И вот, можно сказать, он воспитал этих ребят. Тренируясь у него, Меджид Бектимиров был неоднократным чемпионом России, чемпионом мира по панкратиону, чемпионом Европы по ушу саньда, победителем 3-4 профессиональных боев по профи саньда. Ну, хорошие результаты были. И хочу вот его детство отметить, то, что у парня всегда был очень тяжелый удар. Это как бы спортсмены поймут, когда он весил килограмм даже меньше 50. У него уже были задатки нокаутера, и часто своих сверстников он отправлял нокдауны и нокауты. Так на Дагестане он выиграл 2 боя досрочно в весе 52 килограмм. Это лет до 13. Очень серьезный успех, потому что большинство бывает уже за 70 килограмм, когда человек набирает. Видимо, и всегда у него, особенно когда он перешел во взрослую категорию, даже еще не перейдя в лет 17, почему-то всегда его прикалывал именно вот боксерский метод ведения боя. Очень любил смотреть бои Тайсона. Мы его так и называли, как бы в зале так любя, типа Тайсон и так далее. Ол ичинен бери анимация этип турган бизде бар. Почти 1997 жыл по-моему шулай болду. Жаштар булай бек настырный затларды кичиден бери памысы бар, булай спортко берилип калганлар. Кичиде ошо улуу взрослый 18 жыл болгонча бирөөгө да булай уступат этмегендер да, булай. Yaxşı animasiya etib özünü hünərini göstərən alğan barda, zatlары da var, medalları da, gramataları da var. Bizdə Rusiyanı utdu, Avropanı utdu, o pankration deyen sportda birində var bütük geldi. Bulay ulu olandan sonra biraz qollağa köp udilat etmeye başladı. Şundan sonra da çıktı bir payeska olup kaldı şu barmağı Amerika. Sonra görüp adamlar şunu zainteresovаться etip şunda kaldı da şunda çıktı. Бүгін Мажит Бектимировның аты Ирак Америкада да белгілі. Бүгін Мажит Бектимиров спортны юморук план ябышу жырасыны каспу даражасына көчкен ва Американы Бирлешкен Штатларыны Хьюстон шаарындагы спорт клубланы бирине хазирлик көрө. Манчкаладагы спорт клубта ушу сандадан ябышма жүрген вактисini арттагы 1-5 жылдын ичинде Мажит аякларыны күчетмей, колларына тергөө берип, юморук булан ураган күйүнө ахимият бере ва бокс кайдада
көп ябышма карай. Мажитни ябышаган вактыда аякларынан айры кол юмрук булан ураган капасларыны яхшы күчү барын хис эткен Москвада ябышма үйрөтеген тренери Камиль Рабаданов Америкада бокстан ябышуулар өткөрме таклиф этти. Бу жерде мен Камиль Рабадановну Америкада бокстан үйрөлгөн ябышууланы каспу кайдасы булан машгул болгон Казакстандан чыккан ювук курдашы Аят Ильяхонов барына эскермени йоруклу көрөмүн. Мажит өзүнө этилген таклифни үстүнө узак ойлошмай разы бола. Бул нечик чыккан Америкага. Бунда бир тамашасы бар. Москвада выступать деген заманна Мажит. Онна Америкадан келген тренер болгон. Олар карайчы да көрө изилей кимне не өнери бар өзүнө ягына тартмагысы бажарулуу улаларны карап, муну көрө Мажитни. Муну ябышуу, муну усталыгы, муну ушатып, муну чакыра Америкага. Сен келсең Америкага, сонда биз ишлердик деп айтып. Ал 3 жыл бола бу Америкада жашаганы. Америкада жашаганы. Ооба Америкага кеткен хабар, кетти булар. Бу каба жактып турмайды мен жерде. Соң жашап сөйлейин нече көрөсүң кабылса. Сорадым бир-эки курдашларым бар, онда жаштар ондан. Это в жизни один раз бывает, ты суп койсаң жакшы деп айттым кабылса. Шобай бир жыл көрмедик, тойга келди, соң 3 жыл көрмедик. Шобай американец болуп калды да. Американец. Кичиде көбүсү аякларынан көп иштейди да, бу бираз 18 жылдан соң бираз коллага уделять этмей баштады вниманияны. И менчи билмегем, оказывается, булар булай өзлөр жолугуп бокс менен затитеген болгон. Бокс менен боксерлор менен ябышып деп утуп турган болгон. Шону билип нече бираз бокстан фамысы күчтүү болуп шолай кетти, шо Америкага биздин курдашыбыз алып барганы жана көрсөтмөйгө деп көрүп, шону ödetip durada hali bu yazıkke başlanıp Amerika'da üstünlüğe yetişti. Neylik şalay çıktı halima. Amerika'da bulay предварительный boylar etip durdu 5-6 roundluk. Bunu hali ahırıncı boyunu etti o poyuska Америкада, чемпионат типа Америка, Он изначально туда как бы ехал не так, чтобы оставаться, просто провести профессиональный бой. А потом оттуда он позвонил, сказал: Арслан, я говорит, не знаю, как родителям сказать, мне предложили здесь остаться. Я говорю, я с родителями поговорю, мое мнение сразу только оставаться там. Когда я им это сказал, они, конечно, понервничали, приходилось им долго их уговаривать. Ну, все, привыкли. Конечно, привыкли, родители не могут привыкнуть к этому, но они знают, да, что сейчас, если его оставить, там, не отпустить, может, для этого, ну как, хорошо не будет. Америкада аят деген яш бар, казак у адам, ода, инисими бизге хали шо дядями шолай тухум тайпасын еш болары таныш болдук, хали о Мажит, onun yanına турган. Kvartirde zaten turmaya onu yanına turan. Şu alıp şunu özür verdikken. Fighting out of Houston by way of Dagestan, Russia. Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated Medzid Bektemirov. Bu yerде эскерме түшө. Мажит Бектемиров юмрук булан ябышууда өзүн Россияда түгүл, Американын Бирлешкен Штатларына, шо ябышууну лапта өзеги, дүйнөдө айтылган спортчулар бар жерде көрсөтмө бажара. Американын Бирлешкен Штатларыны Даллас деген шаарына гезитли 12-үстүлүккө ес болуп,
Мажит Бектимиров Американы Бирлешкен Штатларының чемпионы деген атқа лайылы болып, WBC қайдасыны белбауына ес бола. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Judge at ringside, Javier Alvarez scores about 117 to 111. Judges Jesse Reyes and Oren Schellenberger both scored about 100. Ренди Гриффинни биринчи 3 минутта күчлүү уруп чайкалткан. Дагы да 3 керен Гриффин нокдаунга юк болса да, ябышуун давам этме бажарган. 12 раундтан соң рингни ягасындагы судьялар барысы да үстүлүкнү Бектимировго берген. Бокс начал вообще заниматься профессиональной версией. И пока что я спарринг летип, заклар этип, пока 12 боюну уткан жок. 9 нокауларман утту. Али шу последний 12 раунд я ушиб утту оны. И завоевал вот этот пояс, который сейчас он привез под версией WBC. Чемпион США был. И вот 3 года почти не было здесь дома. И очень хороший, серьезный успех. Чемпион США среди профессионалов. Это очень серьезный вес. Это вес Роя Джонса. Действительно, мне кажется, это хорошая база тренера Чаптиева, Багаудина, работа тех специалистов, которые там с ним занимаются. И, естественно, воспитание его родителей, которые очень многое сделали, чтобы вот эти дети ни в чем не нуждались. Его отец Юсуп и мать Ая очень многое сделали, всегда были рядом, помогали. Не было никаких проблем им выехать на любые соревнования. Готовы были последнее отдать. И очень хорошая дружба семейная, плюс вот друзья очень такие достойные, которые всегда могут помочь, так как они сами такие братья. Любой проблемы как бы поддержку дают, соответственно, и друзья такие. Чемпион Мажит Бектимировну Маншкалан аэропортуна иссик күйдө каршылай. Муна олгулерде шо афалатка байлаулуу Маншкаланы Рамзес банкет залына профессионал боксуну WBC версиясына чемпион болгон, белбауга ес болгон Мажит Бектимировну хүрметін этүүгө байлаулуу шатлык мажлис өткөрүлдү.
Шөгүн Дагыстанның таш шаары Манш қаланы ортасына ерлешкен Рамзес деген ярық улуу банкет залына Мажитни юр-улары, идараланы, курумланы yol başçıları, умук интеллигенцияны вакиллери, его дос кардашлары ва курдашлары, кырдан келген конаклар Мажит Бектемировну етишкен үстүлүклери булан тийишлүү күйдө коломага сүйүп жыйылган эди. Шатлы мажлисни Россияны халк артисти Алимпаша Салаватовна атындагы Комук музыкалы драма театрыны чебер yol başçısı Айгум Элдарович Айгумов өзүнүн курч сөйлөө булан ачты. Ерау Заида Джамбиева болса мажлисни ахырыны ерле кужурлуу кайдада үйрүтме бажарды. Айгум Айгумов өзүнүн киришүү сөзүнө шатлыкта ортакчылык этме үчүн келген конакларга баракаласын билдире туруп, шатлыкны мурадын эскерип, өзү чемпион Мажит Бектемировну чакырып арага чыгарып, келген конаклардын алдына Дагыстанны, Россияны өр даражага көтөргөн Мажит Бектемировга багышлап лайыклы сөзлөр айтып кутлады. Шатлы мажлисни барышында Мажит Бектемировна атына Дагыстан Республиканы президентini борчларын замалыкка күтеген Рамазан Абдулатиповну ойчусу, Дагыстан Республиканы президентini янындагы физкультураны ва спортну өсүүнүн советini председателini заместители Мамет Эмин Хажиев, Хасаирт шаарыны администрациясыны башчысы Арслан Арсланов, РГВК Дагыстан деген телекомпанияны генеральный директору Азнаур Хажиев, Емек yoldaşlar, олайда Хасаирт районну муниципал курумуну башчысыны атынан Озунотар юртну администрациясыны башчысы Нариман Акаев, Таргулу Набиулла Карачаевна атынан Заур Темиржанов, Карабдакент районну Агачаул ва Карабдакент юртларыны башчылары Салават Хажи Малакаев ва Имау Зайниев, Дагыстан Республиканы халк жыйыныны депутаты Джамал Касумов, Комук халк советini председателі Арсен, Мурат Ахадов емек yoldaşlar көп әру сөзлер айтып, чемпионну етишкен үстүлүклери булан кутладылар. Кутлау сөйлөүлөрүнү аралаштырып, белгили Кому ираулар Лайла Алиева, Рустам Ахматханов, Султан Айгази, Заида Джамбиева, Ринат Юсупов өзлени пахмулуу хүнерлери булан узатты. Шатлы мажлисны ахырында Мажит Бектемиров өзүнү шүләй абурлаганга үйректен баракалла билдирди. Біреулер есіне келіп, барған, шыққан, ябышқан, келген, еткен, үстін келген байды. Бұл даражалыға жетішмеклік үшін көп қиын тер төпмеге тарық бола. Тыншылықта қазанаған затты өл бұл. Есіне келіп, біраз чарчымлы яшылар болса, о яшауыны yol алып кетек, шо мастерлер болу қалап, үстінлікте жетішме болады байды. Болмай. Üstünlükке yetişmekliği için bundan akıl da tarık, hasiyat da tarık, kaslık tarık, hıylı hasiyatlar bulmaya gerek adamını bu ör dereceğe yetişmekliği için. Bunu hakkından söyle ayta duran zamanlar ünlüler söylegen zamanlar var. Pek tamaşa interesini gezip bu salga getirdiler. Ulu anası Abidat bu Majitke, Arslan'a, bulağa pek bulay qarao bere bolan. Bu Majit Ayrok'ta bunu ulu anasını bu koltuğundan çıkmay tura bolan. Hal özü esli bolan zamanla, ulu bolan zamanla Majit o anasına etegen abur, ulu anasına Abidat'la etegen aburu ona. Bir үйден біреу үйге шығапса Абидат, оны өзін үйіріп шықпаға қоймай болған Мажит. Көтеріп қолына, bir үйден bir үйге шығған заманы көтеріп, қолына да көтеріп, үйіне шығарта болған. Şu çağına yetişen ulan, şu geçiş zamanında yanına özü ulanası alıp yatıp bir şey turganını şu an unutmay, ulu olgan zamanlarda. Şu çağına yetişen zamanında şu ulanası bir şey yatıp olgan. Şu sağ çağı zamanı içinde. Şonca şolay abur si etegen ulan bolgan özünü atasına, anasına, ulu atasına, kardeşlerine.
Hali Majid gelip bunda chestvoniyada ettik olar biz qarab Qumuqlanda götürdü, oktan bolduk ondan biz. Hali dağda boylar da olacak, dağda utkanına suyabız, utup şu lapta şu verşinasına yetişkenini suyadık. Var da şu Qumuqalqda oktan olacak da şondan. Qumuqlarda dur, Dagestanda dur, Rossiyanda proslавлять edecek. Biz yalnız Majid bilan, yalnız Arslan bilan, bular bilan öktüm bolup kalmayız. Bizim milletimizden çıkan, şöyle üstünlükle yetişen ulallar bilan bek süyünebіз, quvonabыз, öktüm olabız. Barakallah bolsun bu Yoldaş gazetini yürütegen ulallaga, şonu arttagı betlerin açıgan zamanna, şonu biz gazetlerde, Dak Pravda'da, başka yerde biz eşitebіз, plança çempion bolgan, üstünlük bolgan zaten, onu biz bilmeybiz, ne millettir, kimler ekeni biz bilmeybiz, barada katnaşkan. Bu Yoldaş gazette onunla her zaman çığa, plan yurttan çıkan, plança, Qumuqlan, şu dereceye yetişken, şu üstünlükle yes bolganını aytıp, qarab okuysan bunu. Mana şolay üstünlükle yetişken bizim dağda ulallarımız. Botayırttan çıkan Abdullayev barıdı, Muslim çempion mera bolgan. Hali bu saat onu atı o zamansız geçinni adamların oğlundan Katar olup koyunda geçinni yaş olan bu saat hali o yaşını aburu, sıyı bir zamanda da sönmeyi. Hali Botayırt'ta bar sportivniy şkola var. Sportivniy şkola. Şu sportivniy şkolaga Muslimni Abdullayev şonu atı kalgan. Atı koyulgan şonu. Şolay şu Muslimni de, şolay Majidni de, Arslan'ını da bir yolga salmaklığı için, götürmekliği için bir türlü adamlar kömek etmesi, boyuna almasa, özellikle bu vaktlerde yalnız götürülüp çıkıp bulmayı, karşı yağından yetişmeyi. Hali şu sportivniy şkolanı direktörü olup işley Abakar Abukov deb aytıp. Abakar Abukov. Onu eskermeye koymağa bir de başarılmayıp özünü karışı olan, özünün kisesinden akça da çıkartıp yaşlanı Sarınavanyaga yarışlaga baragan zamanda zeten zamanı hili yaşlanıp zat ayakka turguzgan olan. Olar bizim barımızda baylığımız, bizim barımızda öktemliğimiz. Men kısaca aytma söylegenim, Majid, Arslan, başka bir daha türlü ulallar bizim milletli ulallar, olar bizim barımızda baylığımız, bizim barımızda öktemliğimiz. Bizim geleyin nasılığa, yaş ulallığa şular ülgü nasip olsun bizge, bizim yaşağımızda şu Majidler de, Arslanlar da, başka türlü ulallar da şulay darajaga göterilip, üstünlükleri kazanıp, bizim geleyin nasılığa şular ülgü bolup, dağı da öz yerin bir daha çumal taşlap, bizim ulallar arağa çıkıp, bizim baylığımızın arttırmağa nasip olsun dep sevetemen. Hali bugünlerde Majid Bektemirov Amerikanın Birleşken Ştatlarından qaytarıp ketken. Avgust ayda bolacak yabışularına hazırlık görmek üçün. Yabışular avgust ayının 9'unda bolacak deb göz alga tutulgan. Bizde tuğan, ösken yerinden Irak'ta da aburun arttırıp duragan koçap Majid Bektemirov'a gelecekte de üstünlükleye yetişmekni yorayбыз. Yolun yol bolsun. Üstünlü çempion bilbauların köp bolsun deb aytma suyebіз.